Ka District School Education Officer Jonggarib Hoi District akong paidalan lingdo nonglaj haga santarik ujeliu kalapinmi yaku hukum kabating na Bynta ki Skul Harib Hoi District Kiba Dseo Pisa ki Ophisar ketenat puli putih na Bynta banyo ki Skhim. Kani ke hukum kelami hadien bagatenat kelayo pediang ya ke jingtip pakidon katu kat ni teli ki Skul Kiba Dseo Pisa banyo ya ki Skhim bat beladon ki Ophisar jongkani ketenat ki bayalam baklai yaki nong yalam Skul Dawa Pisa kenang banyo ki Skhim. Kekong paidalan kalau ong bagi Skul Kim don kamen Dseo Pisa ki nuki Ophisar jong ketenat puli putih banyo jingmentoy na ki Skhim jong ketenat namar bagi Skul ki badai banyo ya ke Bthah kinyo na kasorkar Meghalaya lani kasorkar India. Kalau ong ru beladon ki Skul ki balap bagi don ki Ophisar badwa Pisa kidai ban ay ke Jingujor syaka office jong ka District School Education Officer baga tenal puli putih kenang ban pinchitom yaki kat kum kaan. Kadi ke duty jong ki Ophisar bakin trade ya katam but Lada ki labiang ki norms kat kum ke jenggu jong sarkar dan kamen si Pisa ru Lada day nak office ke jungi lani la kadai nak office jong SDSEO lani nak office jong ka SSA lani DMC lani na kinu kitanat office kum chaki waipan i BMC lani ki block kumadan cha umsning lani umling jirang bat kiwai nimdan kam Pisa ru bat ladadon kinu ki bapan Pisa na kinu ki Skul na Bynta ban penyo kinu ki Skhim lani ban penyo permission lani ban penyo regularization bat kiwai bila ban nyathu ban report changa nang ban le ya kabadon kam marka state hibrok kuwai kam dan kam pan Pisa neki Skul habaya day bat kano pa Skhim kabadday ban ay tinirap di Skul. Kaya kaliang jongi ke district ro ngim don iay ban sim Pisa ni ki Skul Lada don kaman sim Pisa kum ki Bharat Scout and Guides Teachers Welfare Fund ketungi ay da ka receipt like ni kita ngim don AA ban Dawa Pisa na ban sim Pisa na ki Skul.